mukarigite wakuruba momo darakanithi kumeneria ngabana njoki akiwa tiuteya akuruba Purity Richard na ngeto PHINEAS IMAANA twithia tukiotanira mwanka muthia kithiro kiulo nyume Nteto kwina kinya kalono Nteto chero da Ithatu ikamberia da ichuchiongo matheta ni ethirite ni akioneka kuma kiria achiari barana bo baretire gwita junior secondary ni chukuru ira barethirite bakithoma ira itekinyete kiwango kira thirikari kwenda na kukulazimika kuthamirwa chukuru ninge ire kinyatie kiwango kiriwa kiri mwerekerio mathomo maranwe John muthe na kuwa kwina ya taratara ire ethirite kela kwambere ya chukuru etikiro kwithira ina junior secondary Martin Mugambi no twambiria chio Theta megie kithomo gya CBC kana junior secondary school maoyurite ndeni ya nthiguru ya Kenya kaunti ya Thaa na nkinya kirige chigombunge kya Mara John Muthe uranwe murugamiri wa kithomo ndeni ya gichigombunge kya Mara nebumiritie gutariria na nkinya kutheria mamwe matheta mama na tulitembea shule zote ikiwa multi agency team tukiwa na DCC na TSC na ofisi yetu tukaenda tukakagua shule zote kulikuwa na guidelines na mwongozo vile tulikuwa tumepewa kiaraniria na ndiki Nteto Muthe atariritie kuri na mitaratara ira banenkeretwe irwangiruru rwa kithomo ira bathingataga kenda kunenkera cukuru mwanya ira chibibi tulikuwa tunaangalia kwanza kitu ya kwanza ni registration ya shule naangalia enrollment wako na watoto wangapi in high density vile wanasema inataka wawe na wanafunzi 45 kuna mambo ya facilities kwanza uwe na rooms 2 extra uwe na room ambayo itakuwa ya polytechnical uwe na room ambayo itakuwa ya hizi these other technical subject kama home science ama computer mwana ogu Muthe augite ndeni ya kaunti ya Thaa yonthe gutire mwana ukathiaga rugendo rwa nkurukia kilomita 2 athiete cukuru kuthoma kirachi gike kia junior secondary akiugaga cukuru nyingi inenkeretwe irachi bibi kuaniritie kuna hata wale walikuwa sababu ya distances wakapata approval sababu ya affirmative action because of the distance kuna shule ambayo iko peke yake na in most of our areas wengi wana ile shule iko mbali ni kilomita 1-2 na hiyo ilikuwa within the guidelines kiongera Muthe augite achiari na nkinya karibara bakutheta nonto bagutwika batire na kirachi giki babateri gukiria na kuthikeria mitaratara na kugwata Nteto kuma kirirwangiruru rwa kithomo wale hajaridhika tumeongea na wao wale bado hata kuna wengine tunagoja wakikuja tutazungumza ile kitu baya ni kwanza watu kwenda kuandamana na hata hajakuja kwa ofisi tuzungumze tuwaeleze ni nini muthia kirikiria uritie achiari baba gukaragata kuira na bao kiri macukuru mara mari akuwe barabata kuri kubaira kenda thirikari kaomba kubabanga bangira kama kuna mtoto ambaye grade 7 bado hajapelekwa kwa shule tunaomba wote wawe shuleni ili sababu kuna huu mtambo wa NEMIS watoto wote tunataka wasajiliwe hapo wote ili sasa serikali ikifanya capitation inafanya capitation na watoto wote wakiwa kiripotera Weru TV kuma gichigombunge kya Mara mbitagwa Martin Mugambi Achari bachukuru ya runyo wandini ya mikindori bari wa chukuru ene ndete antu ni ara yomba wetithia na mbere mathomo ya junior secondary ikwethira tina mathaga yonthe yara batire na inyari mu bakwana achiari nende bakilalamika bakiwa irasi nyabira bikwetha betu mero nende bitiagirete yari toba ingene nende bakoneka agabatonde kinya kwithira bakithoma ndene echukuru eu
Sukuru Weru yo primary ire iwandine mekindori tiganie centro ni 47 cia muingi na 7 cia mtu kiumbe ire ikoroketwe witithia na mbere mathomo ya junior secondary ndo kuringana na aciari ba cukuru kinyari toba irati biu bingi bire nthi baina mathina kithomba yario kwaga irati arimu batikwana amwe na bingi bibingi ontoboto makinya kirasi kia grade 7 gikamurio kibo kuruete kinya sioni batwe toriga guntu gukario uginya na bariga baki kakwarugo ru kumaro yaro kolokete kiriana lazi bieto bite kwana kinya ite biongo biune kangire sukuru eto tena security stima eto ne kwerekana ina irando rinene itukoromba ututethie kinya kuthiria irando ri kithia gukombeka kenda sukuru eto stima ciombe wankana na deficit ya arimu mbuao batano na yo imurigo yo munene sana inya aciari kuriga bakigaramya ngare maciarimu arimu baunku master room bakuami nonto lasi tukario tuka staff room karabariga kakario mukurungu irasi bya ruyo primary ibya mou aciari barabeta bawetwa bayoyo eruare twana two obando no katoriga na toboyo tweta irasi roe boke ya kwa ile mabati ya chukuru yonthe ya matune kayariga ya kiringa wairugo ya keya mblon chukuru yari naritwa over 800 ruarin am amazed chukuru naritwa less than 300 from 800 it means that negative projector is not good with the renovation nonto mabungwa kinya twa kiri class kimwe kiana 50 kiti utethia ya to renovate sukuru owara na anangiri emwe kana maana ya na bombe kya kwithira bakiona service kumania na maubatu ya sukuru cukuru emwe kimanthiuru na rietwa Roslyn Academy ni ritaniretio tetheria wa karangi no kwerogia cukuru iri imwe njira cia kuyuria mutaratara yo ya kithomo. Every year Roslyn Academy sends their students throughout Kenya as a part of the curriculum to go and learn about the culture of the beautiful areas of this country that we're at, as well as do some service. So it is a yearly thing. And we're happy to be able to start doing this again after a couple of years where it was more difficult with COVID time. And so right now we have all high school students across the country doing that. In fact, ira twachoa chukurira ethiri burue wa karangi tathiolonkera korokia chukuru itano na tona chukuru ni thireri pio na ko inko watanira na bora atongeri ba chukuru bakuga ni kwenda otethio na kuringana na MCO Gontoko Julius Mereti Kaimbo mubango ya CBC yombo kinyithia aritoba Kenya kiwango neki ikirikano aritoba no bongo bagaka chukuru rangi no ntokebo no mwe na mathomo ya kirasine twanjiriritie boya muno kinya gethe kuna changamoto hapa na pale cia materials cia classes cia funding but inkomenya kana I'm hopeful that CBC tokameta slowly but slowly but cautiously at one time talking the level ya Roslyn Academy kwithira kwina na beto bageta in other overseas countries kutethia no kinyabo nonto they are equal to the level of the world kuringana Kaimbo nkageria bora nkaomba kulayas na tongere bange na community tone iwango be kithomo kibya chukuru ebi witia nonto be na very good able and teacher pro no like amanto ya kithomo muno na imbitie ability yawe towards gukiria kithomo kwankwirigira chukuru ya mierekera akiareria mathina ya junior secondary mwerekerio kithomo tigania central kanyiwa mumwe and learning has started even though we have not received all the teachers we need. The schools are using the teachers that are existing in those schools and they have started teaching. The learners have settled. We have a few issues, of course, where maybe an approved school has a number of feeder schools with some squeezed classrooms and some that desks are not adequate. But we have asked the schools and the school boards to meet and be able to address those challenges. But we have asked that they must address those challenges to ensure that the learners are in school. Hakuna mtoto anafaa kutumwa nyumbani ati hakuja na sare, ati hakuja na nini, anafaa akiingia asajiriwe na aanze kusoma. Na kile asiari waache kuwa na uoga, wapeleke watoto shuleni. Kama yeyote ako na shida yote ama ameitishiwa kitu ambaye anaona si halali, akuje kwa ofisi zetu tutawasaidia. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri uamithika.
Alami bamayani nendi bakenete ogaruku barabonete kiro tungere boboero bakimira kente recheyembe alimi baba riwa mayani yo yakuyokuwa ni lori kureo kilo cha mayani tekuro dheri ya ukabere abedri tubakiongela kwiba kwa mukira mariyo yakagita karaka batire na kinya kwa mukira Mauritani redrite nendi yabaguna iborite minister wari mimidika lenturi kuyano magaruku yange yobaguna kinya nkuruki yamona bone bore Ithatu ngeri abranendi redrite bakyumaruka baumaruke burunende batikedera bayitonyera kimira kede nizmugendi nakolikibya urimi bwa majani mwankanandi ni bwititi na mbere bukiribaga gukurukira arungamiri baria bathurirwe ni arimi kuguanithenwe na baria baitirwe iri Nteto ikujiritwe ni arimi ene ntere ni ijisia igembe ibande na miunde ni mwanya mwanya kiego ina kachio gicigono kia ubunge kia igembe sau ibo ya sana ki director beto bara twathurire babero nonto mayani yetu Thaa iye yairwe ithario mayani ya raundi yeta na inyaoro mayani yetha iye yairwe thario pura mayani ya lema kibandene kukabunya ya karara na yatewe Thaa atirara na ye amuremie ya mayani yawe na yakoywa na yaeta yabui onbo kwa kuhusu mayani director baba iko pesa batu gedito kunyelu batu otuira barabari ama the former directors batu kuituinyeletwe besa irisio cia gitumi kiri murimi ni bakwathira ati mwankanandi arungamiri baria bariku baba ne nkairacio kurio muno mantu ya bombithitie uturone bwao kurio kinya kurira na bao bisi soke mbuibo anonto ban director beto batuthurite babero nonto mbesa cietu kinya cia kurira na school fee icie yai tare ari agirite nonto mwisho mweri tariki 30 kwanjiria tariki 3 au inya ithano mbesa ciithira cie unkuma accountine na tutiri ya thinora twari ya mbere ewita kuoya marandu bali na inyingi cia kwathira kenda bariuga ni bwega kiri ministry mithikari nturi kureta mubango jo gwikara ikondi arimi kenda bagunika rukaine tarwa beteresa na mantune jangi waziri wetu honorable Franklin mithikari nturi no reyire na system wembe amuno database ya arimi kumenya ora uburi kona ithi fertilizer yana kintu igithongo muno no directors bara akuru kinya kiyo ya nivo fertilizer ibara ina discrimination muno actually ukia kwithira we muntu ora bomila muno ba divert fertilizer bakantu ora bakwenda wikira shares kenda beyo bathura lakini database ile ntori ara ireneo akuyukua kumenya ikibira fertilizer no beta kwewa utemurimi utumboge thinyero na tantu nino ra fertilizer akomba kwithira akinyelo fertilizer na imutethia Dennis Mugendi Weru TV au kiwandini ya Kigoya Ntobochio Igembe South County ya Meru Mukarigite wa kurupa maumo county adharakanithie Gerishom tolaini norite munini wa rais Rigathi Gachagua gutonyera ati kona ngabana muthomi Njuki akiuga Theo nwa ngabana kikire county 40 cia Mount Kenya kuna ndio tekwithiraite ya kurupa maumo wakiongera ntolaini ya rugo iba kwenda thirikari ibarekane na kubatia ura kubatiba kiongela ati kinya Njuki na rigire gwikira kiroe maratathi ya kwamukira mbecha kuma kithirikari ya Buramwandi kyoto Nteto matu mugambi otwira kuruba barenda gukarandi na rais Ruto na munini okeni kenda abathikira urothuraga mauma rothurwa itiria Kenya na thakame yaitigire mwanka na mieri ya kuruba maumau ndeni ya kaunti ya Tharakanithi wa bachwaga andu guimbeka gatagati kao na ngavana wa kaunti nu muthomi Njuki gita kabagitumanaga kwa munini wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua kuthungira kenda kubatetheria yabuite gutwona akona ri Tharakanithi ri ni mbieriku ni bao bariku ni atabaruragwa ni baratongoria bao twina bwa kuga bwana rais katutikinya kirigwe batongoretwe imukariri gite wao ndeni ya kaunti no twegerisho mkaburi mtwaraini bariuga barenda Gachagua aomba kuthungira na kubagwatithania nontu na kubamenya nitugwioka nilietwa letu lirakwena gwe waomba utuingiria ndikulomba ndicie manu wa Tharakanithi county yetora kwa ningirisho
ndikulomba na heshima, nitukulomba na heshima Tharaka Nithi County kulingana na botu akolutele wira na rais wetu ule mujero wa batano ugerie njuu chini urionge Tharaka Nithi County twina thina nene muno. Kaburia ugite kiri county 22 ire ithiurukirite kirima gia kirima arano no abo bonka riboti ciao itaro kinywa kirore ingavana wa county yao. Nitukwenda na heshima Murungu ari mbere yetu baba utwegwire kiao bau batigere turina tuliku anoka gweta ngavana no twegwerie twale moyo tugatambua tande nyingi ya Kenya. Tharaka Nithi atwekire irigo kiuniro kiao nene gutintu tuonaga mara twatumagira ni baremire namo katwegujaga tutire tuona ngavana ona riu nimbole twa muno ni nachono no ntiona bwa kubera no ntire ndamwona ndikuromba na heshima ngikiraga Ngai muthia bauritie mutongorua mugongo na munini uyu wake gwikinya kiri kaunti ya Tharaka Nithi kenda baomba kubaringia no ametho iutale uogu nitukwigwa kia kenene muno nituraumire December nitwegwire munene wetu Gachavua atugwetana gakadeti ya nini no tutijira ne uma kana te uma agatugira muciemani ore tukamuona no agatuona tutikena na tukamucokeria ngaro. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi. Angena kone ati nende koti ya kweli aratithilungirite na miunda ntere chichukanite aniritie gamba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na mukandarathi ura withirite ndio kiana nyanki kenine kia kathawana kirekanaga tumire muthatu yue na interview thuku kiri ugima bwantu urekana muthatu yu ari na rukoro kuma chibitari na kinya cindano koti ine ndiri ugwa kutino kuje nende wikito koti bokwana konania kwina muntu withirite nindi akigurara kwa Samuel Gaishima na kulikithia chio. Gambari koni wandi bwanyeki kienini kia michetho gia kathwana riathitangirwe tariki 22 mweri wa Thanthatu mwaka wa 2020 imukari umwe wa nterenu cha kathwana toe Julius Nyaga Kithome urankuruki kithurano ni gikuruku achoaga giti kia MCA wa wadi ya Gamba Ng'ombe. Kuringana na Kithome mukandarasi ora apetwe wira ya kuandanya kikenini giku ithirikari ya county twe Janton Contractors aretire muthetu kenini giku kuma chibitari ya rufaa ya Chuka nara aenjaga musingi wa kandarasi yengi ira ari nio ya waka chibitari nu muthetu ora kuringana na Kithome wojuri chindano chuba chia ndagwa na into bingi biaruko bia chibitari birabikiomba kugitaria ugima kire atomiri bakeni giku mwena ugu nyuma ya kuthikiria nterino ire chire mugambithania Charles Yano kiritwerera arutite emunthe ukurukira mtandao wa Zoom na teyaniritie igambarire arakuringana na bioria birabeorirwe kotini enu mulalamiki ataonania ukujibwa muntu no omwe agurarirwe irokororo augagarure kienini giku huwezi data maneno kotini ya kuclaim hasara bakuitisha hasara ambaye hakuna mtu amewahi enda hasara. Yenyewe tunajua mambo ya mazingira ni kitu yetu ya muhimu na ni yetu yote kulinda, na sheria yetu ya Kenya inaruhusu mtu ambaye anaweza shuku ya kwamba mazingira yetu imeharibiwa ama iko karibu kuharibiwa, huyo mtu anaruhusiwa kwenda kotini na kuitisha onda zile zinahitajika, lakini si kupeleka kesi ovyo ovyo. Koti ino netigeria uthondeki bwa kieni kibuthi mbere igambarithiete mbere kuthikirwa arakuringana na wakili mbio urai mutheteri wa mukandarasi uthondeki bwakyo ibwareikirie kabla ya hii kesi kuletwa hapa, hasa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka wa 2020, wakati mlalamishi alikuwa amepeleka maneno yake ya kulalamika kwa wale wanahusika. Kamati ilichaguliwa watu wa NEMA, wakubwa wa shule hiyo stadium, watu ambaye wanaangalia mambo ya uzima wa mwili, public health wa area hii, watu wa county government na wengine watu wa area hii ambaye wanahusika kuangalia maneno ya wananchi. Wote walienda na wakaangalia hiyo uwanja
wakaingia huko ndani wakashimba machimo pahali tofauti, na yenyewe wakakosa hiyo vyombo ama vifaa ama hiyo takataka ambayo ilikuwa inasemekana imetupwa huko. Ende mulalamiki wa Gambarire arina ntue 14 ira aomba kurichokia riko ndeni ya Court of Appeal wegwa akiendaga. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chuka Gamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right, na ndikuma kindetu ya Samuel Gaishima tukidatu kiona kanyaga kuno kaindi nchokirete na ndetu ingi ukethiro gita kuraya. Irenjere emo ya gukire kithomo na gukiambararia wodi-ini ya Thwana, MCA wa wodi eu Mheshimiwa Jim Mochoi na kugwata ugeni aritwa aciari arimo na kariba wodi eu ikire ntuku ya gukungwira kithomo wodi-ini eu nio Athwana Education Day aria Karumo Technical Jumamosi tariki 4 mweri Juni 2 ikwambiria thaa 3 cia rukiri. Ana bonthe barabarani na maxi 260 gwitia na cukuru iria atharite ya Thwana ikaewe yewa bwinthe ni bugwati ugeni. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Because this mean bumblebee is coming to live with us! This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irekeri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyeria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bonte tonkuruki turingira thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places! Bwana ntwogethete na mbere ya kuatanira na uniki Nteto chetu nangira kunete kanisa ya Methodist no ndyankobo nethirite na ndia kyara kinandiki Nteto mu wenyeru ari na kore nkuchenira chithirite chikioneka kirotongeria bwa kanisa ye ontubarani ndi wethirite baitara ke kinyamurunga moyona kwa kithira kwina mathina ibatire kwithira ya kyara kwa na kweria kuthirwa. A minister wa kanisa ya Methodist ya Sino Diankobo ne batumirite murugamo yo ukoniwe kanisa yu amwe na mpadura chione kiete kumata kwa kaita nende. Akiaria Superintendent Minister wa Kadhiri Rungurwa Sinondeu Reverend Stephen Maira aweta bangibo nebedrete bakithangie kwa kurumwana kinya kwingwa akiwa nende ne bano inontubu na no mwankaba we murungamo yao ni yuriko bamwe beto ibasikori bangi bakorumwa
kwina bangi bakwengunya saketine na nande toni ko bui muno na arwa tweyetuge batwa minister banko bure inaturi augite bo kurura batulairia maruna kuthathagia na ni murungu akibakiwa batitikirwa kumakwa ni muntu kinyori kunende osimo ayonjetwa ni ati batwe kwina ora tutureria maru twachoka twamuthathagia nawe tungi murungu wetu urotwitite ndene ya ngugi othinjiri nongelete na kuabo batikwenda hukumwa ndwene kinyeri kuhu akiwa abura babuthakia ni uchunku na mantu na bakethira nende bakimenya murunga muyo ni yoriko bakethira bakirwama nayo tukarujithanwa na atongeria betu na memba betu ni tukoromba atongeria betu na memba betu atiri tukagya mbogita ya ndwa twero manto itusunkunage manto ta uria Kristo baberea ndene Biblia bachokunaga manto berwa bakoria atiri manto ya twerwa ri ija uma kana te ja uma kwa twaromba Kristo betu bagatumira mwiri ibete ndene kirundu noroka beraga manto kinya mutongeria wa kanisa kana reverend kana bakamboso nkona nonto kanisa tendwa nongelete na kuwa barienda thiri tura kanisa neu bakiwa ndwa ititethia kuthiria mathina yarayethirite yakioneka twenda Kristo betu bamenya tutina ndwa na kanisa iromba retu ni gucwangwa ataniro no keja kwithirwa kwino bobongo bakuona gutibui no keja kwithirwa kwino bakuigwa no mwanka kuthithe kiontu kurwa na gutaga na bobo etio solution oringi nibongelete na kuakira bakwenda nende ni urumwe na ngwataniro ndene ya kaniseu ya Methodist kiria giuchuwa gikinene nandi ikanisa Methodist kwithirwa irimwe no ntu Kristo no mwe na mwiri yumwe bakirekeria ni bauritia thingatina kiama bakaniseu utenga ntuko ya njuma kurombera kaniseu kendo chokera ngwataniro iraithirite kioneka wa ukabere ni tukoromba oaria Kristo betu wonde bari tutenge ntuko ya njuma yonde ntuko ya maromba no cia tabia kuria nikenda turombera kanisa yetu murungu agita kumioria kanzo ya magamana ni wete kike na kiara kia dhurigu ikinende kire magweta kire makaunti mwaka ya thirikari 2023-2024 itiganene leitikwa na baritete ugebone na kurea kunganirwa ko nyuma ya kugita muchemanino nkiama ya CRA na kinyarongirwa kigina kanju eri uganende utiyu bilioni imana 380 ikomba kugawa kire thirikari chionde cha matura. It is an advice we can take on. The draft budget policy statement 2023, the National Treasury has allocated county governments Kenya shillings 380 billion for the financial year 2023-24. We hold a strong view that this is not equitable in view of the following factors. 1, the shareable revenue is projected to increase by Kenya shillings 374 billion for the financial year 2023-24, out of which only Kenya shillings 10 billion has been allocated to counties, representing a meager 2.67%, with the national government allocating itself 364 billion of the increase, which represents 97.33%. A careful analysis of the draft budget policy statement indicates a considerable increment in the share of revenue for functions that have been largely devolved. A case in point is the Health and Agriculture Ministries, whose allocations have been increased by 25.8 billion shillings and 15.7 billion shillings respectively.
And 3, the budget ceilings for the national government MDAs have not been rationalized to ensure that the key priority programs for the government which are devolved are allocated to counties in the equitable share of revenue. Wetana nige kino kinene ruare kechukuru yatabata di secretary kuma bo central nyuma ya kwamukira abitoba beru nkurukia na 50 chukuru edirete na dito 12 yake kwa myaka dato bare babaragere to KCSE bisao kariya kinyene edirete akiwa bakwarwa bru na ruwe ndene kinyonyo bancho bindene wado ontobure wete ibo tuma kidomo kyacho kanyuma bonene kurukiboreti achiari batigere hana bondi baita secondary kenda kulikiri 100% transition yorani yomwerekera yadirikari nene nyuma ya sukuru ya sekondari ya Dea Tabata ira yewandi abotho kuchia katikati kwa gari toba gwita sukuru hizi alenya mwaka muthuru waki alitoe 12 nibo bathikirwe KCSE kirasi kia form 1 form 2 na form 3 kekiagi alitoa. So first of all, congratulations for joining this school. Siku ya kwanza kufika hii shule niliambiwa there is a school inataka kufungwa. Reasons behind, haina wanafunzi. So hata nikashindwa, how come a school inakosa wanafunzi? Ili naiko guro kwao ni mdhonyo na arua skuru je kwethwa eruguri na rito nkurukia gara muna 50 kwethwa bakeja skuru eji. So for now tunawahimiza muendelee kuripot shule na tutangaze jina nzuri ya Tabata Secondary. Tumeambiwa kwamba tulikuwa na history mzuri sana even in terms of performance. So it is us here who will do what? Who will make that legacy again. Parents, we have 100% transition, tutazunguka around very soon watoto wakienda shule. Tukupata umekaa na mtoto wa kuenda shule uko naye kwa nyumba. Ulizaa mtoto mzuri, sasa hutaki asome. Why? Oteaja wethira we guntu wewe nkokari yago mugumo. Okaraja koga kweta batethira. Kethei worigirite Tabata itana mbere. Ebera. Kethei wecha monyo mbone worigirite Tabata itana mbere. Thithi atia? Ebera. Ebera Tabata itana itana mbere. Obisi ya mubunge Kiremanguchini ekiwega asitaniria nikenda gudigira uti na mbere bokoneka na skuru iji nikenda itoba thoma batena thina. Twaciumia tone skuru ne karibwega ene irasi bie kongana na bibui otagade no kona irasi bikaripoega ndere ngibite kari mzuri nyabita bithiri buru ndigise cie kirindi tena bioni ni kwa nyabe ngo bioni ni kwa darangi matuyo nde tugaciume kira turenda ki ni ana beja no tunakutu tengiumba gwakira gwaka irasi rangi bionekana akimuntu akurukita na njira kwe rangi yake windo tikio kindene riku eu uma thai Tabate kwenge na tole nyuma murungu atetwetete bara tole bakuru tugajokia Tabata reri na mantu jaja ketha jakiendeka skuru jakarega gutigirwa muntu umwe